Tuni Kuki News in JOUSEI na bonza ven liam nei vin tuni 2nd May 2026 tunin zong igam sunguba til so le til dan ho aban banin mipi hon et team na divin hilset na hin bol kin no hitin Meitei ho le TANGKHUL ho hin tu le tu ai social media ho mangcha a chule news za chom chom mangcha a video zat ho hi suto in til hi adi lo lang ta in mi pi het ding in athe za ovi ti zong hi mo a in hi chitobang thudi lo ta ana bol na chungo ba chu SSB sepai khat hi numei khat hi heta chu Kuki ho a hi in sepai ho to gi khomovin a hi lawaile ama ho Kuki terrorist Kuki narco terrorist ho hi sepai ho ta hi tin khom movin galika movin TANGKHUL ho chunga Meitei ho chunga thal ahin hla jingovin hita hi apan ji wa hita chu sepai hon zong Kuki cha te apan piu a hi ti a hi narrative chom choma thudi lo ta a hi social media a hi ane the thang ovin a hi le hi chi SSB a pang numei nu hi to a hi alung hang le jengin hi ji chu Nagaland gamkai sunga police station khatna hi FIR zong ana bole ti ho jong hi mo hin hi chi ho he team na divin hin hil chen ho hitin chule LITAN police station muna hi TANGKHUL ho koita hi vinti a jong hi Kuki CSO working committee hon jong hita chu thuso anaboluvi ti ho jong hi mo a hin ipije a chu LITAN police station a hi TANGKHUL ho talo dinga thumna anakinei ham a hi le koi ho chu hi chi LITAN police station a pangding hitam ti ho jong hi het theina devin a hil chetna aban bana hin bolo hitin igam sunguwa leader hon jong tu a hi nasata monitor i bol pha noi tai ti hi kaseido no min azi chu ei hon i bol tingule Meitei ho hin ei pum phal zilo a hi wanga Meitei hon a hin bol tingle ei ho hin i masang lang diu anakive phaji talova hita chu Meitei ho hin anop no ma thil agonova thil abolova ei ho langa kona I macha condemnation a hi lawaile hi chu hi thei pon ti ti a kiphin na ho hi an zilo tingole Kuki cha te ilha sapnaw hi ahung do ji in hi chu ipg a hi chi ki sei ham ti so achaina lang tingle hin sei kit no hitin tu hin aban banin news ki mo ho ga ve khom kit lawhan hi chiwa hi keno hi in UPF a hi in ama hon jong press release khat a hin bolovin hlani tu a Manipur gam kai sunga government ahung ki tha sim zowa kona central government to eho nam sepai ho SOO noya ho talks ananei theitalo hlani lang anachita ahinla 30 April 2026 ni chun central government le SOO ho to khom na ananei kit novin SOO framework hi ET sut job kit dingham hi chiwa hi ET panla kit dingham ti hi ki ho khom na ahin nei zom kit tawe ti zong hi mo ahin mi tampi Kuki cha te Kuki nampi inakine piu chu a hi le SOO hi extend bolding SOO in vai a hin hop ding center to talk a hin nei ding center to talk a hin nei ding le e ho hin ipiam khat be ki vai hop na tum khat be chu kimun ti ti hi mi pi kinep na ta khat jong a hi in hita chu ningkum laya pana pan anakila jing a hin la tu ni chan ge a center le SOO ho ki ho na hi SOO chung chang ti lowa hi Kuki nam pumpi a dinga hi ki ho la na a hi lo le thil pha chom ding a ki sei na be se hi tu ni chan ge a hi ki monai lo a hin tu a jong hi chi center to talk nei dinga center in angan si leader pa jong hi ki khel kit a hi ta in eke ajit lal ti a ama hin panmun a hin lo tha kit na home ministry noya
SOO ho to ki vai hop pi ding le SOO ho to ki ho ding a hi atha a ama hi ahin hlen wa hin ama sa cho AK Misra hi in hi chi AK Misra khiala jong hi to a hi mi tha khat ahin tun kin wa hi tai ni ji chun thil talks izakai ho hi abula kona ki pan kit dana he akimu in tu chunga jong chu hani zowa SOO ho le center government hon to hom na ananei na wa hi phat sort pi ke ho na ananei vi ti hin marathon talk ti hela jong hi face ni a hi to hom na ananei o hin ti chu ni ve to hom wa hi ta chu ki ho hom na ananei o hi in hi chi ki ho hom na na sei thu pi pen a hi lo le iga het thei di wa chu a hi le Center government in tu le tu a Manipur gam kai sunga SOO kem ki sim ho su hlom ding ti a cho na su hlom wa aban le amun ho jong chon ding ti a ma ho dai na ta na vet na wa hi chi dung ju ya chu SOO kem ho jong setup ana ki bol a hin la tu a hi a ke ho ki na wa hi event na hi le chun hi chi su kem je a hi mi tampin ki phin na anei tan mi tampin adei lo naw umin hi chi chun hi chi mun ho hi na khial li wa hi ti a hi le SO ho hin nom hi ta cho anano pi ki ta vi ti a hin anano pi ki vai le center in a ki chip na dan ho hi ivet ting le hin I ma zong hi ta hi a ho mi pi kinep na banga separate administration mo a atuma ki vai hop na khat mu pai jeng ding tia kinep na inei pau hi chi to hin ki to lo hil khat na hi ahung ume ti hi mu thei a hin tu chunga jong hi a ke ho na ba hi adang thu pi ta khoti ta asai na ho jong pon a hin la mi pi a dinga na sei do sunu chu a hi le tu a ukhu district gam kai sunga Kuki cha te ling lau ta le ki cha ta a tanghul thing noi hon a phat chenga attack a hin bol na paw wang hi chi vice center in agang theilam pena security force atam thei pena koya hi chalai mun ho control bolding ti pa hi ana seido win hi chi chu ti ta lova tu a wai khem chan in government a hin sim zowa patna Kuki SOO ho to Center government ki ho na a na seu chu kem zong hi avela mun choma sim kit ding ngaban le kem asit na lai ho zong hi sim tha dinga hi chi ho chung chang ho hi sei khom na ananei vi ti hi mu a hin hi chi ho ivet ting le hin mi pi ikinep naw to inam sunga inam se pai ho in center to tok anei na wa hi mi pi a dinga khuti ta tu ni chan ge a kum thum jing ni hole kum thum hung ling ding ai tan ni chi kum thum hlin na ti nga jong hi igam sung inam sung ha sat dan le gen thei dan tu le tu a government a function dan le government a ko na ku ki cha ten I chan ge a gen thei ha sat na I to ham ti lang ho hi ki seido thailo hi la pan ila na pau hi ivet na hi le chun mi pi lungel to wang a ki hil he ti chu I het theine divai ga hil chen wa hi in chule jing ni ho ting le hin mun chom choma organize ki bola jing ni ho hi suppression day ti a inam pin kinep kinop to na dung juya suppression day ti a kimin vo a mun chom choma hita chu inam igama dinga anamolim saho zana pi ding aban le ahing lai si hon zong tu ni chan ge ke vai hop na tum inei theilo na pau way forward masanga iti ilam zo deuham iti ilam la deuham ti pa ki ho tha na nei na dinga hi to gon mun tina jong hi program anakisi mi ti ho jong hi mu a hi in alang khana Churchanpur gam kai sunga hi a hi le ITLF ho mo pu na jala ama hon mo ahin pu deu hi chi chu Churchanpur gam kaya dinga war of remembrance muna hi manding in jong program ho anagong tawi ti hi mu a hi in ama sa jong chu ITLF on invitation mun tina mi pi amo JOUSEI hung theina dinga jong chu social media ho mangcha a jong ahin so a hi ta in chule
alang khat langa chuchan purgam kai sunga zomi council hon jong hita chu martyr day ti a program mandinga jong hi martyr cemetery muna mandinga jong hi to gon anei vi ti hi mu ahin inam sungo hi ivet na hi le tu chan ge ya kumthum chan ge gen thei ha sat na ihin to nung na sanwa jong ahing lai se in hita ke lung to lo ta vai I ho pau hi vet na hi le lung don umin da ki sa in azi chu hi chiwa anathi a martyrs cemetery a anaki vui ho JOUSEI jong hi veleu han kuki cha te kuki mina thi a kuki cha te mina thingen a hi ven ahin la tu ni a hi chi kuki cha ten igam ina ma dinga ahin kho anapi na ho ahing lai ho sin min chom choma iga man pau hi phamo akisa in tu le tu a hi ei ho kuki pom ho sin alang khatna kuki le meitei ki hen na ni ho akum thum thin na hi suppression day ti a manding hi chi hi nunga jong itiam khana ai hon suppression ihin mova separate administration novel ihin move jong le mail chi theina ding history khana ding khana chu kisim a hi tain ahin la aning lang khana hi chita banga ni ahin suke ding a hi lo la min chom min vo a martyrs day ti a program kiman go a hi chi ho po a ihin kisu min sit ji pau hi ivet na hi lewang lainat omin thasit jong omi ti jong hi ka sei do no men thil khat kilung to na dinga vai aki hop ting la aning lang khana asu setting a hi lo le asu mel setting nga asu boyding ina ji pau hi a hi the ai le hi chi nga lew han inam sung igam sunga ilung tup na pau hi imol so thei de wa hi in a hin la khat ki de jing ke ya gam kai khat district khat sunga jong hita hi munni ni a hi lo la kilung to lo ta pan ila wa hi le wang chu e inam sungu jong hi khat vei chu ki the khen na hung khading ai ti jong hi iga phon do hin tin chule silong gam kai sunga kuki in pi megalaya hon jong jing ni ho teng le program suppression day 2026 man na dinga hi KWS Happy Valley pungup lahin man hom ding tia jong hi program anagong ve ti ho jong hi mu a hi in kuki in pi megalaya ho keu a hi po in city branch mun chom choma kuki in pi hi hen KSO hi jong le kiloi khom na za chom hon jong hi ta chu eima chen na kuki cha te chen na JOUSEI hopi JOUSEI a hi manding in to gon anaki nei ti ho jong chu iga phone be ki the wa hi in chule kangpo pi Sadar Hills kam kai sunga jong hi tua ko tu ho lam kai na a hi suppression day observe ki bolding a hi suppression day phata ki mangding a hi Sadar Hills gam kai sunga kiloi khom na leader ho JOUSEI ihung khom over Martyrs cemetery a hi man khom ding a hi tia thupi na ananei dung juiwa Martyrs cemetery phaijang Sadar Hills mona hi jing ni ho pung somlani teng lehin ko tu lam kai na a suppression day jong ki mangding chule ko tu hon aphon be na wa cha hi le hi chi kuki cha ten suppression day akiman ni kho May 3 teng lehin total shutdown 12 hour ding a hi ti a jong hi total shutdown ho jong ana phonguvi ti ho jong chu mo ai ke nin hi chi Sadar Hills langa ho hin pan ahin la tengula effective mama a hi in ngi chun hi chi to banga hi igam inam ingai lut na pan phateta ila a hi le chun igam inama dinga anamolium sahoding ain kotea dinga jong ki thangat a hi in ahin la hi chi igam inama dinga ahin kho anapedo a athisan anapedo a ahin kho anapedo a pan anala ho
tu nia e ho ki ka hi chi to banga district khat sunga jong min choma ki to lo ta hin kho imanova hi le chun a in ko te a hi lova hi le anna molim saho dinga jong hi hlasit na i chanam khat thei a hi ti pa hi tu nia a hing lai si kuki cha ten jong i het divin avelin kain phung kit ne na hi Kuki in pi cycle gam kai in zong mi pi tip na ahin bolin hi chi tu ni ho a ahin so do wa hi in jing ni ho 3rd May 2023 hi 26 hi Sunday ni ho hin to jing ta zong le suppression day Kuki in pi ahi lawai le nga ko tu lam kai na a Sadar Hills gam kai zo si a Martyrs cemetery phaijang muna mandinga to gon anakinei pa hi a ho agam kaya house hole zut club hon pan ala wa hita chu ibon chawa hi chewa jaw khom so ke ding in jong tipna ahung ki nei ti a hi mi pi tipna jong a hin nei ki wi ti jong hi mu a hi in chi ding dan ho hi a hi le eima in eima gari chi ki pu do a hi chi suppression day man na a hi khotina khat in kon khana khat be zaw te dinga tipna a hin bol lovi ti jong chu iga phon thei kin wa hi in chule UK ne hon jong suppression day thupon a hin bol lovin hi chi suppression day thupon a hin bol nawa UK ne hon a sei nawa chu a hi le Meitei hon het pha lo hela gal pi hin bol khomowa May 3 2023 apana mi Isah Janival ei tha pi na chungova Meitei to kihen danna kihen chin na ni kho a hi ji in hichiwa hi CSO agam kaya district zosia kuki chate na zosi agam kaya CSO hon mo ipo wa house hon mo ipo wa I kho mi bon chawa hi chi suppression day ki man na a hi zaw so ke ding hi chi mo podinga chu kho house hole zut club hon alam kai ding a kho a gari akila deu hita chu ki tol deu a ki tol ting ole flag khat ki sim deu a khomina ki ta so ke deu a hi ti a jong hi thupi a hin bolin hi chi to banga suppression day ki man ni kho a koi to bang igam inam ho sa na nei lova a phat nit lo hela koi to bang khol jin au ma lo ko na uma a hi lawai le kin choma ama kin choma apo na hi la aman mo ki po ding hi chi chunga chu UK ne in pan hungkila ding a hi in nitiam khana khat chunga action a hungkila kha a hi jong le nang hon mo na ki po de wa hi ti a jong hi UK na ko na jong thu phon ki mu ki ne ti chu maybe head dinga iga phon the wa hi in tu hin SSB personal khat ti chu SSB NEUMEI khat dan di lo ta ngo na an ki bol je a tu ni a hi ama na to na chan ge ya jong cha cha na len ta to a hi lo wa hi la a to na sung je nga jong hi an viral la ni ta chu a to hom pi hon jong nui sat na ho a hi lo ja pi na ho an nei je wa chu aman jong tu ni a hi chi lungkim lo vet sa na chu FIR anabole ti hi a hi in Mizafima kiti town police station a hi FIR anabol a hi na ji chu hi chi NEUMEI nu hin video khat chu inamu de wen social media ho a Meitei le TANGKHUL hon a hin LADOH ho chu imu de wahin anunga hi ga velo chun kol ho a hi in a hin la ama hi ga velo chun e ho thinglang mi a hin ga saidinga chu NAGA ho a hi NAGA le na ko na a hi in ama hi SSB a hi in hita chu achi na khat no ba hi lim anaki ka mo wa a video khat anap si mo vai chiwa a video thalapu na ho a hi lo le kol sepai ho to hi taung ki hlon na ho chu a video khat hi ana uma hi chi ho chu tu ni a adi lo ham ti don talowa Meitei a hi in TANGKHUL a hi in hi chi ho hin
dan di lo ta a social media dunga hi masanga litan ki boy laya kuki cha te le tangkhul ho ki boina hi chi video chu to asut job mo wa hi chi hi kuki numei a hi in kuki cha te kuki narco terrorist a hi in hi ta chu meitei ho le tangkhul ho kap na dinga hi sepai ho to hi tai ki loi khom wa sepai ho to hin meitei a hi in tangkhul a hi in a kap khom jiwa hi ta hi kuki numei ho ki pedo ji wa hi ti a ama ho thil bol to banga hi ei hon jong e bol di wa hi agin cha na wa hi ta chu ngo na bol wa hi le hi chi video chu an viral la hi chi video a ko na chu hi chinun anamu do pha na chu lung hang bi sa kana to na ken kagam kana ma dinga pateta na ka to a ssb sunga jong indian a dinga indian citizen khat hi na dung juya ken pateta na ka to laya tu ni a meitei le tangkhul in thil ima hol chin lo hila kuki narco terrorist ahi ti a ngo na e bolwa hi chito bang di lo ta e ngo na ho social media dunga ahin viral sa ho hi kalunga kimpoi ti a chu ssb a nu mei nu hin hita chu ama hin fir an the khume hi chu ho hi agang theilam pe na indian government in jong achungwa action la hen lang hi chito banga dan di lo ta a ngo na ki bol ho hol chin lo hela adi lo don lo wa social media inop nop video ki mangcha inop nop mi id ki mangcha idei dei sei jeng ho hi agang theilam pe na indian government in achungova pan la hen hi ho hi criminal a hi lawa hi le mi su gen thei na mi khat hin kho su sit na dinga na ki tong a hi in hi ji chun achungova agang theilam pe na action la hen ti a chong hi fir an ji lu da hi ti chu he thein device phone wa hi in tu le tu a hi manipur in chong Facebook page khat lunch na bola zan hi masala chu a hin la in ga veleu chun April 30 2026 ni a chu Manipur in jong Manipur gam sung boy na hi misinformation thudi lo ta a social media mang cha a thu an the ji wa Manipur boy na hung so sang a hi in hi chi ho je a chu hi chi adi lo check theina dinga Facebook page khat I hondo wa ngai ti a chu Manipura jong hi chi to bang adi lo information di lo ta ki bol ho hi mi pi hinga thudi ta het sa theina dinga chu ana so do wa hin a hin la hi chi 30 ni na bol do le hi chi a bol do ni mama wa di lo ta meitei le tangkhul ho ki tho khom wa hi ta chu social media ho a ssb nu mei khat agam anama dinga phateta government na tonga panglai khat chu tu ni a hi tangkhul le meitei in kuki nu mei ho a hi vi kuki nu mei ho hi sepai ho tai tai lum khom wa ai lo le sepai ho hi nga ki pedo wa anu mei ho jong thal kap dan ki thim chu sa win sepai ho le kuki nu mei ho pang khoma tangkhul ho la meitei ho akap jing wa hi ti a chu social media youtube ho a jong hi di lo ta no mai hi hen pasal hi jong la meitei hon jong comment a hin bolwa a video in sova a za na hin sein ho sa pau kol pau a hi lo la meitei pau hi chu a sun ho jong chu imu di wa hi ni ji a chu alang khana e iga ki chana hi jong le anop lo na ta khat a hi in hi chu to bang ho hi ei ho hin narrative ke pe theme hen lang thu sei ki theme hen lang hi la chun mun tina the thanga hi chi a jong hi na sata izum sowa a hi lo le tangkhul ho hi naga hon avet da theina ding ta jong hi thu I bol thewa hi in a hin la e ho hi chilang ho hi il ha samje movin ei ho le ei ho ki ka kis kiniel na ding a hi lawai le khat ki dem na ding ti ho lang jo hi I thi movin a hi the ai le kanam mi te ho social media ho jong hi
ahi na bang ta imana aphalang ta imana hi le chemcha sanga thal sanga jong hat zo khat ahi ti pa hi I het nova e hon jong hi chi to bang thildi lo ho hung ho hi ahi thei chana social dingin e kitim ki novin hi tu hin ukhur district lang hin sei lo han ukhur district langa Kuki CSO working committee hon jong tu nia chu lekha khat a hin so ki novin ama hon lekha so naw hi sa paw ngena a hin ji o in hi chiwa ama hon a se o hi a hi le 28 April la kona tang lo hi la tangkhul hon attack I hin bolwa a phat chenga hi I hin su gen theina chungwa hi chi 28 April la ana thip ta chu tu a hi 2 May 2nd May 2026 ni a jong hi attack in bol pan ki novin a phat chenga hi hita hi a attack jingova milham ho gen theita zinga hi le chun kei ho dinga hi khosa dan ni le cha hol dan ho jong ha sa hi in new heaven langa kona hi tangkhul thingnoi ho ong ke tol ha win 12:30 vela hi Kuki cha te kho chepu yaw len kiti chepu zaw len langa hi Kuki village a hi tangkhul hon thal in kap hum kit ta ve tia jong hi thupon anabolovin chule Kuki CSO working committee hon asei be na wa chu a hi le point ni anapi win agang theilam pe na tangkhul personal ho ti chu tangkhul mi ho hichi litan police a ko na hi lado ohen litan police a hi tangkhul ho a je a hichi tangkhul ho police station na apan je wai tangkhul hon advantage la na nei wa hichi police hon la I macha action na la ji lo tengule police ho to hin ki tho khoma Kuki cha te kho a hin kap ji wa hi ti a jong hi ana sevin ani na a chu a hi le agang theilam pe na hi chilai mun ho a hi hichi state police ki koi ho hi a hi theya hi le neutral mi koi ding ta lo vai le Meitei koi jong le ki boy ding a hi in tangkhul koi jong le Kuki cha te adinga chu boy na a hi ta ji chun state force hoi la do hen lang Assam rifle ho hi koi hen khuti a hi le chun zawlen ho jong hi chepu zawlen kiti ho hi I chanham khan a safe ding a hi in a hin la state police ho hi chi litan police station na tangkhul le Meitei na koi lai sewa Kuki cha te adinga hi ki hin so na thilha sa a hi ji chun hi chi litan police station na hi neutral police a hi lawa hi le Assam rifle center force ho hi koyu hen ama hon vai ho mo hen a khuti lawa hi la phat chenga ki boina ho hi jing ding Kuki cha te adinga jong lungmon hlamona hla theina a hi ta poi ti a jong chu thupon anabol a hi in hi chi chung chuana chu center force ho in jong muntina hi operation abol wa bunker somni le thumlang hi anasu sit be we ti ho jong chu mo a hi kin na hi tu hin Chuchanpur district lang hin sai ki lewhan amas atro tron lau bi atiu hi chilai muna chapangni anaki thana chu he dewa hin hi chi chapangni ki thana chunga jong he Meitei CSO hon demand anabol wa hin hi chi demand chu tu a hi phatsa na ananei phat no wa chu tunia jong chu vuilem na ananei veti a hi in hi chi vuilem na anei zo wa hi ga veleu chun avuilem na ho e ho chu haulai khopi maya hi chi tolin atiu ha bangla ti nawa hu Martyrs cemetery sim ding ti a Kuki cha ten to gon anakinei a hi in a hin la hi chi Martyrs cemetery sim na dinga e hon in a hlen na pau chu Meitei hon kagamu a hi kagamu wa Kuki cha te ki vui thei pon te ti a chu na sata in a bol wa ki phin ho jong in a nei wa center force hot jeng jong hi kino to na ana ki bola a hin la ilam kai ho in hi chi hi min a se a hi le hinge langkhat langa bol taw te ti a chum langa na ki chon kin a to a hi
Martyrs cemetery mun hi asung lang pi a ina ki bol hi tain hi ta chu I nung wa tu ni a Meitei chapang ni thi abana hi chi Meitei chapang ni thi na chung cho na ahung ki phinole BSF on mi thum anakap li pi kin wa hi ni che ho puma chu mi nga thi a hi ta ven hi chi a thi ho hi tu ni a chu ki vui na khat a bol win hi chi ki vui na ho zong hi vet na hi le ama hon tol bung langa e ho gam a hi iti na munuwa hi ana ki vui vi ti ho zong hi mo a hin e ho gama a hi ti a bangla a ki vui na ding haulai ho pi ko ma Martyrs cemetery isim go no ba chu ama a hin la tu a hi Meitei hon thibe cha e ho gam sunga ahung ahung ki vui ki ta ve ti hi mu a hin hi che ho zong hi alang khana chu gam ki chu na khat hi chu tu a zong hi ama ho hin Manipur gam kai chu anewi 650 square kilometer hi ti zong lew han mun lien da ta mun chom zong aneu chula a hi lo la anamo lem ma sa ho zong a ki vui na tampi chula ngi chelai ho a ki vui ta lo wa tu ni a hi Kuki chate gam ke theina dinga chu tolbung langa hi hung lut no ba hi chilanga kukin gam nai deu pe na hi ahin ki vui ki ta ve ti hi mo ahin la tu ni chan ge a hi e ho leader hon hi chi chung chang ho jong hi sei do ki lo a hi in hoi la ya ki vui ham a ki vui naw hi e ho dinga khonung le I chan ge a hin to kha ding ham thil phalo hung su thei ding ham a hi lo le ama ho hi chawa hung ki vui thei vai le I to bang to gon a hin nei thei kit deu ham ti ho hi e hon ki khol ma saji lo cho ama ho chun masanga e hon haulai khopi ko ma Martyrs cemetery khat sim ding ti a to gon in ei pau chu hi chiwa hi Kuki chaten Martyrs cemetery in sim hen lang hele Meitei gam hi I chanham khan ain ke theina lai ve ti cho a hiat no chu a hi ti za cho anama awa e hon hi chlaya chu Martyrs cemetery anaki bol thei ta lo a hin la tu ni a hi ama hon na to ho hi ivet na hi le ama ho gam izat gam ong na lai hi chlai ho dal ha a e ho Kuki chate to I gam gi wa a hin ki vui wa ai lo le e hon iga nei sang wa jong nai jo sema hita chu Kuki chate gam sunga hung ki vui na chunga e ho leader hon I ma chai sei lo pa wang hi phamo akisa in aban le ama hon a sei be na wa chu hi chi ho thum hi chi ho nga hi to ai ki vui hlading a hi tai ki vui lem ding a hi tan a hin la government hi nga a ki thum pa hi agang theilam pe na hi chi action a hin la lo wa hi chi wa mi that ho chunga action I ma cha lo wa hi le tarik gu ahung lung ding May 16 le hin hi chi chan ge ya government in ipiham khat be thulu na aneya a hi lo le government a ko na ana to a po do na khat a lo wa hi le chun te dim road hi phat tep lo wa total shutdown ki ball kit ding hi ti zong hi gi na zong a ball kit nu ahung ki vui na zong hi Kuki chate gam kaya hung ki vui kit nu hi na lai na hi ngi chi het thim lo pa wang hi phamo akisa in azi chu ahung ki vui naw chu hi nge ama ho in ama ho gam a hi lo la ama ho pata hinan ti hi zong le e ho Kuki chaten hi chi Martyrs cemetery in a same ding ko no wa chubang si ama wa ke ho gam to kinai wa le tia analung hang wa hin la tu ni a ama hon e ho gam nai chana hi chi to bang to gon a hin nei wa hong ki voilem na chung wa kam chang kha cha jong I sei lo pa wang hi phamo ki sai ti chu tu ni Kuki news mang cha a I gam sunga thil so ja chom ho hiat thim na diule update hin bolo mi khen khanin na hiat thim lo na ho a hi lawai le hi chi thu chu ipj a hi ti ham ti ho I het thim na diwa hilchit na hin bol the wi chan chu in tin tuni Kuki news sin be ai ngai lo JOUSEI na chung chi win ka ki pa in bon cha wen pathin in phathei na bo jing taw han